Sassatejn kien ivvota 31% tal-elettorat eliġibbli għal vot fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. It-total ta' persuni eliġibbli kien 197,682, għalkemm ġabru l-vot 164,994. L-ammont ta' persuni li vvotaw sissa huwa 3% iktar minn kemm kienu vvotaw persuni sassija fis-sena 2012. Għalkemm dakinhar ma' dawn il-lokalitajiet kien hemm taslima. Il-persentaġġ f'kull lokalità kien hekk. Furjana 40%, Marsa 34%, Ħamrun 38%, Birgu 35%, Isla 38%, Santa Luċija 45%, Pawla 39%, Birzebbuġa 30%, Ħalkirkop 31%, Marsa Xlokk 30%, Ħalsafi 38%, Żurriq 34%, Ħalluqa 40%, Ħalqormi 34%, Siġġiewi 32%, Ħażebbuġ 32%, Ħaddingli 35%, Iklin 36%, Ħalarawr 33%, Swieqi 23%, Gżira 25%, San Ġiljan 21%, Ħattart 31%, Ħalbalzan 37%, Mosta 31%, San Pawl il-Baħar 19%, Għajnsielem 30%, Kerċem 34%, Munxar 29%, Nadur 33%, Għala 36%, San Lawrenz 26%, Xara 31%, Sebbuġ 26%.